Riri komishoni ya ithurano na mihaka IEBC yetereirwo guthuthuria irore cia BBI iria ciuganitio bururi-ini. Ateti na atongoria kuma ituri itiganite ni mathiete na mbere na kurunga ciegie BBI. Munini wa President William Ruto 001 ni umwe wa ateti aria matakoretwo makinyita riboti ino mbaru na gicunji kia 100%, na riu aroria andu methomere riboti ino handu ha guthikiriria mawoni ma ateti aria mathomete, uguo makenda gutindikiriria muingi na mwena uria mekwenda. Mimi nawauliza viongozi, tuache kiburi, tuache madharau. Hawa raia tuwaambie nakala za katiba ndio hii, wasome, tuwaeleze vizuri, wapatiwe civic education. Hawa wananchi watajiamulia ni lipi ambalo wanataka kwenye katiba. Athiete na mbere na kuria muingi ndugetikire kugayanio na mithingi ya ukabira na giuteti riri twatigia mwaka umwe tu tuingire githurano kinene kia mwaka wa 2022. Tumekubaliana na rais ya kwamba mambo ya kubadilisha katiba isigawanye wa Kenya na isilete chuki na isilete mirengo na isilete mambo ambayo hayana maana katika taifa letu la Kenya. Katiba ni ya Wakenya wote. Lakini Your Excellency, ile swali umeuliza kwamba lazima tupate multiple choice, tuangalie, Wakenya waangalie ni lipi linalowafaa na lipi lenye haliwafai. Your Excellency, tunangojea signal. Ona gutuika munini wa President danaririria maumirira ma githurano kinini kia Msambweni. Ona thutha wa Faisal Bader kuhotana na nuaranyitaga mbaru, ateti aria mamunyitaga mbaru maugite giki ni kionereria kiorito wa mwario wake gicigo-ini kia Msambweni na nginya bururi-ini. Umeona venye tumefanya huko Msambweni, na dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya 2022 ni Msambweni na imeshaanza kuonekana. Thutha wa IEBC kuhitukia irore itanyiheire milioni 1, nderiti ino ya BBI ikurora bunge-ini cia matura kuria ikwaririo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.